କରିଥିଲି ଆଉ କଳସୀ ପେପର ଦେଇକି କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଅଲଗା ଜିନିଷର ସବୁ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ବନେଇଛି। उसे चारों धाम का पुण्य मिला, सामुगारे କରିଛି। उसे चारों धाम का पुण्य मिला जो कर ଥରରେ ले କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, पूर्ण तेरी ଥରରେ ଦେଖନ୍ତୁ परिक्रमा। କରିଛି। मन में ପଥରରେ मृदंग ଦେଖନ୍ତୁ କରିଛି। बजे, बैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा, अंबर से खुशियां बरसी। मिला तभी पुण्य हुए सभी